Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingikun bakaddu jangka North East United Football Club persya Ïaka East Bengal ha ka ISL Arhajar Apusaw Arhajar Apusan menta kajan miet jangka pratrik uleber Arhajar Apusan kelas Sakhi kajingwan Tuid ki Paidbah nongkersyan ki bapet football Hamadan Polo ha ka Jingïalehkai kan sedang san baje jan miet HJN Stadium Polo Shillong. Lasyak ban penrung ya ki Paidbah nongpet kai hapo bat kelas dang naduk kapor lai Hapdeng jan miet. Kani Jingïalehkai kan de ka bakaddu Ïaka North East United Football Club shua bakanya kunya ka playoff. Kumban syukdo hanya ka North East United Football Club kalapen tikna bandrung sya ka playoff. Hadien bakala peliem ya ka Chennai FC da lai gol ha ka Jingïalehkai bakhaddu jangka.